sumbangan rahmat meriti dari ilahi kena udonya ni bawa tenyo sino hai akhi ba Aceh TV cae membaca. Assalamualaikum warahmatullah. Ni bapun kisah salam lun buka kehandai taulan penujun Allah ban puan wilayah lun bagi rada awan pelimbut gunung Selawa ujian merua kena udonya dengan izin po katrolon langka kenolon singa bak cik mai dia hajalam hati katre melumpah lun karang kisah kena ulun ba butan pitanjut hai cik mertua tetap lun ilah kena lun yakba karena babutnya gala melumpah kon kulun pegah ke gura-gura sabe bati pilon kalan lemah bak si on kurta syair baca dengan irama macam ge olah di cek mutua carong ge baca baca TV gambar dulu mah cukup tajelah lun kalon rupa hanya ke ohno ke mukandimah Bek lelun tama panjang tan haba takut mepalaut dumpa mepega lun takut salah niba menghaba bukan le sayang lun kalon tiwa tayam ka pada wap kenong nuga tebian ia mata hai ce mertua bukan lun pegah ke pura-pura nyo kisah nyata caelon unggah kenolon pegah barakan dumna tentang hudib lon nabi le Allah nam ton kalupa menolon rasa sayang tanpa de uram kapata nacik yang rubah ya raya teka hudib lon jino beda melupa khundaba Allah sidro yang esa menyobarokon dumho jelepa mantong langka wahi cidara tetapi jino hanale kema sejak musibah padum ton yang kawai janji mungkin ngan Allah segolom lemah lahi udonya dua ribet si kurung ton kalupa ulun musibah mupok ngan Honda bak jalan raya hinan merua gakilun pada sakit lagoina di kota matang tempat musibah wate pisepah mugrib jituka di uraraya rame melumpah Cina bantan lupa bulan puasa katruh janji di longan Allah han palun ilah kenda Rabbana ba tengah jalan laju lon rubah dirakan sahabah piluka-luka dua di kamu laju dipinah tubuh mudara tubian ulua laju lun dibani puskesmas ruang lun mudara di pegleh segera di lun bagaki sagai yang pada ruang pih mudara akibat luka kedeh ba urut ke balam baga urung cik susah guru ia mata laju pi gemat ge urut baga temaga pega patah ni bapa gaki ka kemong luwa ge tetah supaya mudah luwa ge buka hinan ke masa gaki lun parah karena salah mejut gehana di meyup teot
padahai pada tapi ge pegah hideh ni bapa hana ge ronson ban musibah laju tan bangga ba urut ge ba lenyan ge bandot tu bai menumpah ya masya Allah sakit long rasa wate mun krot han pu ada pegah nyang pah bu baga pulih bersegera aku si uram damah farah sampai ke beka asam melea warna hitam hana lidara ya masya Allah sakit lagoina di meyup deot batun tang pada di tubi darah kempi lepana sikan kamate tanah ledara di lon tak sosani balon tunjra Tuma olehnya geja gepina kena gila geba ubanda ba rumah sakit putamang baga di ulama doktor kecewa ni baknyan malam laju dipegah ban kaparah membaru neba menan kena ditubit baba di ulama kaki lun luka nyopaya tako laju dipegah dilon hai sabat tu bien ia mata laju tu pike hudem lon sosa kibal lon langkah nyogaki hana hudem kacacat ngon gaki tibla ya Allah lon hana daya ka awai gaki diwaba Allah ka onan jadah gebi sampurna gaki pidika ka kulon pasrah bandumba Allah lon serah jiwa budat picidra nebile Allah tetam lon tabah serta sabah menanku nasib hai cemu tuah nebile Allah jino kasida tapi lon syukur alhamdulillah jino kamu dah langkah lon hila nagaki palsu hana tatuta alhamdulillah jino nyan kana ngonarakan cae pantun hikaya kala ulama tatap mata hanya ku ano cae lon kisah lon lake ka panjang haba menyopanu tuntehan jelah maka lon pegah panjang lon rika ulun akhiri ngon hadanallah meribe alun mohon pinta nu maklum tulung tanah balida namun hai sahbah tajam lagoina tertanda Munardi Simpang Tungkup Darussalam Banda Aceh.